បាទសួស្តីប្រិយមិត្តជាទីគោរពថ្ងៃនេះអឺសូមបង្ហាញបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកីឡាករបរិសង្ហាបរិសង្ហានៅកំពង់ទាត់ឡើងទាត់ហើយឥឡូវគាត់ចូលនិវត្តន៍បាត់ហើយចូលនិវត្តន៍ហ្នឹងហើយគាត់ចូលនិវត្តន៍ហើយឥឡូវគាត់ខ្លាយទៅជាម្ចាស់ក្លឹបបាល់ទាត់ទៅទៀតប្រិយមិត្តគាត់ខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្ណេះប្រិយមិត្តមួយចំនួនដែលគាត់តាមដានវិស័យកីឡាបាល់ទាត់សេរីចាស់អីគឺគាត់នឹងនិយាយប៉ុណ្ណេះមកក៏អាចកាត់យល់បានខ្ញុំមើល TikTok ដូចជាមានធ្វើកសកម្មទៀតកសកម្មហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើហ្នឹងជាលក្ខណៈលំហែទេជាក់ស្ដែងទៅគាត់ជាអតីតកីឡាករល្បីនៅក្លឹបមួយទាំងអស់ហើយក្លឹបដែលគាត់ទៅលេងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែជាក្លឹបដែលជោគជ័យសម្រាប់គាត់ធ្វើឲ្យក្លឹបជោគជ័យបាទសិតតែលើកពានតែម្ដងតែវាមានពានធំពានតូចពានអីមានរហូតតែឯកតជនបាទឯកតជនគាត់មានឈ្នះដែរប៉ុន្តែគាត់ថាឈ្នះវាអត់បានជា Ballon d'Or អីទេអត់បានពានលំដាប់លេខ1ពិភពលោកឯកតជនទេជនជាតិអីបងគាត់ជាជនជាតិអង់គ្លេសជនជាតិអង់គ្លេសនេះបងប្អូនអញ្ចឹងបង្ហាញមុខគាត់តែម្ដងទៅបាទនេះគឺរូបគាត់នេះហើយនេះគឺបរិសង្ហាបាទបរិសង្ហាអញកាន់នៅកន្លះមកណាបាទគឺលោក David Beckham បងប្អូនបាទលោក David Beckham នេះហើយគឺជាកីឡាករ Manchester បាទ United គាត់ Manchester City ទេមែនទេគាត់ទៅឈ្មោះដូចគ្នា Manchester ហ្នឹងគឺវាក្នុងរដ្ឋតែមួយគឺ Manchester បាទ Manchester United Manchester City អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងទីក្រុង Manchester ដូចគ្នាប៉ុន្តែក្រុមពីរហ្នឹងគឺជាគេហៅថាមិនមែនជាមិត្តធម្មតាយើងផ្ទះនៅជាមួយគ្នាយើងជាមិត្តរាប់អានគ្នាចិត្តស្និទ្ធណាប៉ុន្តែនេះផ្ទុយគ្នាស្រឡះវិញមិនមែនចិត្តស្និទ្ធទេស៊ីសាច់ហត់ឈាមManchester City ហើយនិង Manchester United នេះស៊ីសាច់ហត់ឈាមអត់ត្រូវគ្នាទេអត់ត្រូវ fan ហើយនឹង fan ឬក៏បែប club ហើយនឹង club ឬក៏បែបមិនដែរបាញ់ទៅគោលការណ៍ club ហើយនឹង fan ក៏គេបែងចែកគ្នាដែរអញ្ចឹងណាបាទគឺអត់ត្រូវគ្នាទេបាទអញ្ចឹងគឺលោក David Beckham នេះគឺគាត់បានដំបូងឡើយគឺគាត់ជាថ្នាលយុវជនរបស់ Manchester United ហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ1993មុនណាតើមាននៅក្នុងក្លឹបណាទេបាទគាត់ជា academic មានន័យថាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដំបូងគាត់ចាប់ផ្ដើមជាកីឡាករវឹកហាត់ហ្នឹងគឺនៅ Man U តាំងពីក្មេងរហូតទៅដល់ឆ្នាំ1996អីបានគាត់បង្ហាញប៉ុន្តែយុវជន Manchester United កាលជំនាន់នោះល្អច្រើនណាស់សិតតែយុវជនទាំងអស់គឺ Man U មិនកម្រថាទិញកីឡាករពីក្រៅយកមកលេងណាដោយសារគ្រូតារបស់ Manchester United ហ្នឹងគ្រូតាហ្នឹងអ្នកដែលធ្លាប់ឮតែឈ្មោះតែគ្រូតាហ្នឹងគឺស្គាល់ហើយព្រោះ fan របស់ Man U ច្បាស់ចែហ្មងហើយគ្រូតាគឺបាទហើយគ្រូតាហ្នឹងគឺលោក Sir Alex Ferguson ប៉ុន្តែក្មេងក្រោយៗបើស្រឡាញ់ Man U ហ្នឹងត្រូវជាគ្រូតាទួតហើយតែបើជំនាន់ខ្ញុំវិញគឺលោកគ្រូតាទេលោកគ្រូធម្មតាទេពីព្រោះគាត់មិនជាសូវជាចាស់ប្រហែលទេព្រោះខ្ញុំចាប់ដើមឆ្ងល់គាត់ហ្នឹងណាតែឥឡូវគាត់ចូលអថេតហើយមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃម្ដងម្កាលដែរគឺលោក Sir Alex Ferguson ហ្នឹងហើយពួកគាត់នេះដូចជា David Beckham នេះគឺគាត់អ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងហើយនៅស្នាលក្នុងដៃរបស់គាត់ហ្នឹងហើយនៅក្នុងឆ្នាំពីចាប់ដើមឲ្យបង្ហាញខ្លួនហ្នឹងគឺក្នុងឆ្នាំ96មុនបាទ96ហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ដើមបង្ហាញខ្លួនលេងឲ្យMan Uហើយថ្នាលរបស់ Man U ជំនាន់ហ្នឹងគ្រូតាគាត់បង្កើតមកហ្នឹងគឺល្អច្រើនណាស់គឺដូចជា David Beckham Paul Scholes Nicky Butt Gary Neville Philip Neville សិតតែកីឡាកររបស់ Man U ហើយសិតតែជាអ្នកដែលមានដូចថាប្រជាប្រិយភាពហើយនឹងមានទម្រង់លេងល្អហើយជាប់ជំនឿជាតិហ្នឹងដែលខ្ញុំរាប់មិញហ្នឹងហើយនឹងកីឡាករបរទេសមួយទៀតគឺឥឡូវក៏ខ្លាចជាគ្រូដែរគឺ Ole Gunnar Solskjaer លោក Solskjaer ឲ្យធ្លាប់ធ្វើជាគ្រូរបស់ Man U ទៅទៀតតែឥឡូវពួកគាត់ចូលនិវត្តន៍អស់ហើយ
bạn thấy ở lấy nhưng một vài bằng vậy đó David Beckham đi vinh tam đón cho thì bố chỉ vật con nó cứ chỉ vật chuột chơi á vậy tới tăng cắt bạch nga máu cứ gót côn nạ miên tầm bòn gót côn cruza apichun mến đi cro đấy admin ở chia côn nạ cro thì cứ gót chân chết ăn lệ đằng bò bà con nơi tiếng ăn lệ đằng bóng cứ bao giờ tới một bọt con ní cứ côn apichun bên đây tha ở bụng đai quát cứ chia nẹt business thông đồng vận tải ở bụng đai quát cứ lên lạc nia thì bay bạc nia tam bị quát đâu mình chẳng David Beckham cứ quát ở miền chấm đói không may mua để chọn không chặt quát đó nè ở bụng đai quát nó bay nia tam bị quát nơi chia cái lá co hoặc tại quát nơi không may tầm này chẳng này bụng lên chẳng chạy đánh tới David Beckham cứ quát to số luôn nơi tiền ai cáo nơi chùm muối nâng mà đài hay ở phục bà cứ kê nặng miên lôi bà nhớ tới cứ Cruza Apichun cứ David Beckham ở riêng có bàn khúc lôi có một khoa trái chỉ vất chia cái lá co bao tốt chụp chơi từ tiền vậy tới chỉ vất bỏ David Beckham đi cài máu cô nặng miến lên bao tốt nơi club đây là bấy hay miên và chia play phiếp chia cái lá có đó là bấy hai chia một thiên crom đó bo ông lế đó là bay thiết hai club đã có tiền lên nó ta crom là bay thiết đôi chia môn đồ bóng lái cứ Manchester United là ngày hay một tòa máu còn clash tranh vì Manchester United nắng từ nơi Real Madrid nắng có là bay thiết mà hay flop tranh vì Real Madrid nắng tới từ nơi LA Galaxy nó có là bay nơi xa rõ ông đây đài hay tranh vì LA Galaxy nó có drop chơi chướng và lên club AC Milan đã chia club cuộc chơi UCL cho buổi nâng Real Madrid bằng Paul Samaica cho buổi nâng Liverpool là đi nâng còn club nó có là bay đài hay tranh vì AC Milan nó có mà nơi trong khỏi cho được vót nơi Paris Saint-Germainคือ PSG នេះនៅប្រទេសបារាំងនេះគឺនៅឆ្នាំ2017គាត់ចូលនិវត្តន៍បាទ2013ហ្នឹងគាត់ចាប់អាជីពធ្វើហ្នឹងទៅហើយបន្ទាប់មកក៏គាត់ដូរពីអាជីពពីជាកីឡាករឃើញសិតតែជោគជ័យគឺសើក្លឹបធំៗដែលគាត់លេងទាំងអស់ហើយចឹងទៅក៏គាត់តែរៀងរៃស្អាតនេះថតយន្តទេបាទនិយាយទៅ David Beckham គាត់មានថតរឿងហ៎អត់បានថតរឿងទេប៉ុន្តែគាត់ជាតារាបង្ហាញម៉ូដជាតារាបង្ហាញម៉ូដដល់អង់គ្លេសបាទសពថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនថាដល់អង់គ្លេសទេសពថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់ជាម្ចាស់ក្លឹបបាល់ទាត់ Inter Miami នៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងជាតារាបង្ហាញម៉ូដផងជាអគ្គរដ្ឋទូតសុចន្ទៈពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសប្បុរសធម៌ផ្សេងដែលធំហើយគាត់ក៏ធ្លាប់មកលេងនៅប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដែរធ្លាប់ចូលមកក្នុងអង្គការហើយគាត់ទៅលេងសៀមរាបដែរ David Beckham ណាដើរលេងហ៎មិនមកដើរលេងទេមកជាលក្ខណៈអង្គការដូច UNICEF បាទជាការនោះវាមកហើយឃើញអីគេកាត់សក់ហ្នឹងឯងបាទកន្លែងគេកាត់សក់នៅសៀមរាបហ្នឹងគឺគាត់អង្គុយរូបថតដាក់គេកាត់សក់ហ្នឹងហើយរូបថតគាត់មួយដែរគាត់ថតអង្គុយចិត្តហ្នឹងបាទនេះសិតតែរូបរបស់គាត់ហើយនេះនៅឯកាលនៅ Chester United ហ្នឹងពាក់លេខម៉ានកាលគាត់នៅ Manchester United ហ្នឹងពាក់លេខ7បាទហើយបន្ទាប់មកគាត់ចេញពី Manchester United លេខ7ហ្នឹងអ្នកដែលស្នងលេខ7គាត់ហ្នឹងគឺ Cristiano Ronaldo Portugal មុននៅ Real Madrid នៅ Manchester United ដែរបាទនៅ Manchester United ដែរហើយនឹងហើយគឺ Ronaldo នឹងហើយដែលស្នងលេខ7របស់ David Beckham ហើយលេខ7ហ្នឹងបើនិយាយទៅនៅ Manchester United ហ្នឹងលេខ7ហ្នឹងគឺជាលេខល្បីអ្នកណាក៏ពាក់ហ្នឹងសុទ្ធតែល្បីទាំងអស់មុនដំបូងផុតគឺវរៈបរោះរបស់ Man U ពាក់ហ្នឹងអ្នកដែលតាមដានចាស់ពីមុនមកឆ្នាំ90ជាងហ្នឹងគឺដំបូងឡើយគឺលោក George Best មុននឹង George Best ហ្នឹងគឺលោក Bobby Charlton ជាវរៈបរោះរបស់អង់គ្លេសលើកដែលឲ្យអង់គ្លេសលើកពាន World Cup ហើយបន្ទាប់មក George Best ហ្នឹងគាត់ស្លាប់ហើយ Bobby Charlton ហ្នឹងក៏គាត់ស្លាប់ដែរតែដំបូងហើយបន្ទាប់មកដំបូងអូបើដំបូងពីមុនមកទៀតខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែពីដំបូងអ្នកវាយស្គាល់មកចាខ្ញុំចាប់ដើមស្គាល់មកគឺដែលមើលប្រវត្តិគឺដំបូងឡើយគឺលោកBobby Charlton បាទ
Bobby Charlton ហ្នឹងបន្ទាប់មកគឺ George Best គាត់ជនជាតិអៀតឡង់ខាងជើងបាទហើយបន្ទាប់ពី George Best ហ្នឹងមកអ្នកដែលពាក់បន្តទៀតគឺ Eric Cantona បាទ Eric Cantona ហ្នឹងគឺកីឡាកររបស់បារាំងហើយគាត់ឈប់ពី Manchester United ហ្នឹងទៅគឺគាត់ទៅថតកុន Eric Cantona ហ្នឹងថតកុននៅស្រុកប្រាំងគាត់តារាតួកុនដែរនោះហើយគឺល្អណាស់ល្បីណាស់គាត់ដឹកនាំ Man U ហ្នឹងឲ្យឈ្នះពានឈ្នះអីបានដែរ Premier League ដែរជំនាន់កៅជាងទៅបាទឆ្នាំ97អីហ្នឹង96 97បន្ទាប់មកបាន Eric Cantona គាត់ចេញទៅបាន David Beckham នេះពាក់លេខ7បាទបានស្នងលេខ7ហ្នឹងទៅតទៅណាគាត់ចេញពី Man U នេះទៅគាត់ទៅនៅReal Madrid គាត់អត់ពាក់លេខ7បានទេដោយសារលេខជាន់មួយណាជាន់ជាមួយនឹងកីឡាករ Raúl ហ្នឹង Raúl González Blanco ជនជាតិអេស្ប៉ាញនឹងប្រធានក្រុម Manchester United ហ្នឹងផុតពី Ronaldo មកទៀតពីណាគេផុតពី Ronaldo មកពាក់លេខ7ហ្នឹងមកគឺបាញ់ទៅវាចាប់ផ្ដើមអនុភាពហើយអស់បាញ់ទៅលែងមានឥទ្ធិពលហើយគឺClint Dempsey មែន Clint Dempsey បោះ Holland Danny Memphis ក៏អត់ល្បីបន្ទាប់មកAngel Di Maria បោះអាសង់ទីនមកក៏អត់ជោគជ័យហើយបន្ទាប់មកធ្លាក់មកដល់ Kevin Cavani ក៏អត់ល្បីបន្ទាប់មកធ្លាក់ឥឡូវមកសុនម៉ោននេះណាអត់សូវល្បីនិយាយទៅគឺអ្នកពាក់អាវហ្នឹងគឺទទួលបន្ទុកខ្លាំងមានន័យថា fan Man U ហ្នឹងគេថាលេខ7គឺជាលេខកីឡាករល្បីប្រជាប្រិយបំផុតដែលណាពាក់លេខ7គឺតតែជោគជ័យបានពាក់កើតអញ្ចឹងវាសម្ពាធណាពេលពាក់លេខហ្នឹងទៅលេងអត់ល្អអីអត់ល្អសម្ពាធវិញបាទសូម្បីតែកីឡាករប្រធានក្រុមរបស់អេក្វាដ័រ Antonio Valencia គាត់ល្អគាត់មុនដំបូងពេលដែល Ronaldo គាត់ចេញភ្លាមលេខហ្នឹងគឺរុញទៅឲ្យទៅគាត់ពាក់បានតែមួយឆ្នាំទេទៅបានតែមួយឆ្នាំទៅគាត់ថាគាត់អត់មានសមត្ថភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅដល់ Ronaldo ឬក៏កីឡាករល្បីៗនោះទេអញ្ចឹងគាត់សុំដូរលេខខ្លួនគាត់ហ្មងនៅតត Man U ដែរតែគាត់ដូរលេខដាក់លេខ23វិញតែលេខ23អញ្ចឹងមានន័យថាលេខ7របស់ Man U ហ្នឹងគឺអត់បានទេគឺលេខគេប្រកាន់ណាបាទលេខប្រកាន់ណាហើយទៅ David Beckham នេះគាត់ដូរមក Real Madrid នេះពាក់លេខ23បាទគឺលេខច្រើនដែរល្បីដែរលេខច្រើនគាត់ស្រឡាញ់លេខហ្នឹងគាត់ថាលេខហ្នឹងគឺគាត់ចូលចិត្តហើយលេខ23ហ្នឹងដូចកាលហ្នឹងតំណាងអីទេខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយគាត់មានតំណាងរបស់គេអត្តន័យរបស់គេណាឆ្នាំគាត់ដែរបាទហើយគាត់ពាក់លេខ23ហ្នឹងទៅហើយបន្ទាប់មកគាត់ទៅ LA ទៅណាក៏គាត់ចាប់តាំងពីហ្នឹងពាក់លេខ23រហូតទៅ LA Galaxy នៅអាមេរិកក៏23មក AC Milan ក៏23ទៅ Paris ក៏23កីឡាករអ្នករើសដែរហ្នឹងមែនបាទគ្រូបខំឲ្យយកអីវាស្របការចរចាគ្នាត្រូវដែរជួនកាលលេខខ្លះបើលេខ23វាទនេដែរឧទាហរណ៍លេខទៅទនេអត់មានអាពាក់ក៏គេមិនជាស្មុគស្មាញទេតាមខ្ញុំគិតណាប៉ុន្តែបើសិនបើមានពាក់ហើយគឺពិបាកគឺមិនអាចលោកដូរនេះមកនេះបានទេពីព្រោះយើងមកថ្មីបាទអ្វីក៏ដោយវាពិបាកដែរអញ្ចឹងចង់និយាយថាប្រវត្តិរបស់ David Beckham នេះមិនធម្មតាទេគាត់គ្រួសារអភិជនហើយលេងបាល់ទាត់នៅក្លឹបដែលល្បីរហូតហើយបានពានរហូតនៅក្លឹបធំថែមទាំងគាត់មានគ្រួសារទៅទៀតប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងគឺតារាចម្រៀងនៅអង់គ្លេសហ្នឹងគឺតារាចម្រៀងស្រីដែលល្បីនៅអង់គ្លេសទៅទៀតជំនាន់គាត់ហ្នឹងបាទហើយគាត់គឺគ្រួសារគាត់ហ្នឹងគឺជាតារាបង្ហាញម៉ូដផងជាតារាចម្រៀងផងហើយជាអ្នកច្នៃម៉ូដទៀតហើយប្រពន្ធរបស់គាត់ពេលដែលគាត់ទៅណាមកណាអញ្ចឹងក៏ជាលក្ខណៈមួយថារៀបចំឲ្យប្តីដែរណាដោយសារប្តីគាត់សង្ហានេះសិតតែជារូបរបស់គាត់ហើយគឺមើលទៅប្រវត្តិរបស់គាត់មិនធម្មតាទេគឺស្អាតណាស់នេះពេលដែលគាត់រូបភាពដែលគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរមកនៅ
Real Madrid គាត់ចាប់ដើមពាក់លេខ23ហ្នឹងគឺលោក Perez លោក Perez ហ្នឹងគឺគាត់អ្នកដឹកនាំ David Beckham ហ្នឹងមកតែម្ដងនេះគឺលោក Perez ហ្នឹងដែលដឹកនាំ David Beckham មកហ្នឹងគឺត្រង់ហ្នឹងមកហ្នឹងគឺមានកីឡាករល្បីៗច្រើនណាស់ហៅកញ្ចុំផ្កាយគឺមាន David Beckham មាន Ronaldo Brazil Ronaldo Nazario ហ្នឹងគេហៅចឹងអូកាលនោះ Ronaldo Brazil ហ្នឹងបាទមាន Ronaldo មាន David Beckham មាន Zidane មាន Luis Figo មាន Roberto Carlos មាន Raúl មាន Hero មាន Gacela អូច្រើន Guti Michael Owen និយាយទៅគឺថាកីឡាករសិតតែកម្ពូលហើយប៉ុន្តែពេលដែលកញ្ចុំផ្កាយហ្នឹងគឺសមិទ្ធផលក្នុងការទទួលពានគឺ UCL នៅតំបន់អឺរ៉ុបអត់បានគឺដោយសារកីឡាករល្អច្រើនពេកដឹងយ៉ាងម៉េចគ្រូរៀបក៏អត់ត្រូវកីឡាករលេងក៏មិនត្រូវគ្នាប្រហែលដែរប៉ុន្តែគាត់ថាការលេងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺការតាក់ទាញឲ្យតែលឺតែ Real Madrid ទាត់គឺមនុស្សជុំវិញពិភពលោកដាច់ខាតត្រូវតែមើលហ្មងព្រោះលំដាប់អស់ហើយនឹងតាំងពីអ្នកចាំទីរហូតដល់ខ្សែប្រយុទ្ធគឺល្បីទាំងអស់កញ្ចុំផ្កាយហើយកញ្ចុំផ្កាយបាទកញ្ចុំផ្កាយគេហៅកញ្ចុំតារាហ្នឹងហើយពាក្យខ្មែរយើងកញ្ចុំតារាបាល់ទាត់ប្រទេសមួយអស់ហើយហ្នឹងហើយទៅមិនធម្មតាគឺកាលហ្នឹងបើសិនបើប៉ាឡូម៉ាឌីនីអីទៅទៀតដែលរៀលម៉ាឌ្រីតប្រងទិញហ្នឹងគឺប្រងដាក់ឯងយកទៅទាំងអស់ហ្នឹងហ្មងប្រម៉ូកីឡាករល្បីៗនៅតំបន់អឺរ៉ុបហ្នឹងដាក់ឯងចូលតែមួយហ្មងតែគ្រាន់ថាកាលហ្នឹងវាមានលក្ខខណ្ឌរបស់គេដែរលក្ខខណ្ឌភាគច្រើនគឺលក្ខខណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កីឡាករមួយដែលគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរឬមិនផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងបើចំពោះក្លឹបវិញគឺអត់មានអីហាមឃាត់បានទេរៀលម៉ាឌ្រីតនេះក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍មួយ Steven Gerrard ដែរចង់បាន Gerrard ថែមទាំងទិញបានកានិយាយទៅកីឡាករល្បីៗលើពិភពលោកគឺរៀលម៉ាឌ្រីតប្រម៉ូយកសឹងតែទាំងអស់ហើយចាយលុយហ្នឹងគេបាទចាយលុយទៅតែក្នុងរយៈពេលទសវត្សរ៍យើងក្រោយនេះ20ជាងនេះឆ្នាំ2020ជាងនេះដែលរៀលម៉ាឌ្រីតមិនសូវចាយលុយទេគឺភាគច្រើនបានជា free transfer មកទេគេលែងចាយឯងក៏មុនចាយអស់ច្រើនដូចជាបទពិសោធន៍រៀលម៉ាឌ្រីតហ្នឹងយកកញ្ចុំផ្កាយដូចមាន David Beckham មួយជំនាន់ Ronaldo ជំនាន់ Zidane ហ្នឹងគឺអត់សូវកញ្ចុំផ្កាយមែនប៉ុន្តែអត់សូវបានលទ្ធផលអញ្ចឹងណាបាទហើយDavid Beckham នេះគាត់មុននឹងចេញពីរៀលម៉ាឌ្រីតនេះគឺគាត់បានទទួលពាន La Liga ដែរហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏ផ្លាស់ទៅ LA Galaxy ទៅនៅអាមេរិកនេះលេខ23ទៀតនេះ LA Galaxy នេះគាត់នេះបើនិយាយទៅរូបសង្ហាស្អាតមានជោគជ័យកូនបានគាត់រាល់ថ្ងៃកូនប្រុស3ស្រី1កូនស្រីពៅកូនបងកូន4នាក់យ៉ាងបាទកូនបងប្រុសទាំង3ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាគាត់ជាប់ខ្មៅរឿងខ្មៅមួយក្រោយនេះគឺតាមអាប់ដេតនៅក្នុងឆ្នាំ2026ហ្នឹងដែរគឺកូនប្រុសច្បងរបស់គាត់កូនរបស់គាត់ណាសុំកាត់កាលគាត់សុំកាត់កាលដោយសារ David Beckham មនុស្សគាត់មើងម៉ាត់ក្នុងក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងកូនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺទៅធ្វើការទៅគាត់បានស្រឡាញ់មនុស្សស្រីមួយដែរហើយមនុស្សស្រីហ្នឹងគឺទៅកូនគេគាត់អ្នកមានដែរនិយាយទៅគឺគេអភិជនគេរកតែគ្នាអភិជនមែនតែមិនម្ដាយឪពុកណែរៀបចំអីទេអត់ទេគឺកូនទេដោយសារកូនគេថាគេធំហើយអញ្ចឹងគេអាចរកលុយចិញ្ចឹមបានខ្លួនគេហើយសង្សាររបស់កូន David Beckham ហ្នឹង Bradley ហ្នឹងណាក៏នេះដែរក៏គេជាតារាបង្ហាញម៉ូដជាអីល្អខ្លាំងណាស់ដែរហើយទៅក៏គេសត្វអ្នកមានអ្នកអីដែរអញ្ចឹងវាអត់ពិបាកទេរឿងជីវភាពប៉ុន្តែការរស់នៅមិនចុះសម្រងព្រោះឪពុកកូនគឺកូនសុំកាត់ការឪពុកក្រោយពេលមានសង្សារហ្នឹងបាទក្រោយពេលមានសង្សារហ្នឹងសង្សារបច្ចេកទេអ្ហ៎អាហ្នឹងយើងអត់ដឹងដែរព្រោះយើងអត់បានតាមព័ត៌មានបានពិតប្រាកដទេ David Beckham ហ្នឹងហើយនឹងសង្សារកូនហ្នឹងមិនដែរខ្ញុំអត់បានតាមដានដែរពីព្រោះមួយរយៈក្រោយនេះគឺគេអត់បានបញ្ចេញនៅក្នុងប្រព័ន្ធ social media ប្រហែលពីព្រោះរឿង
អាស្រូវអញ្ចឹងទីមួយបើរឿងអាស្រូវខ្លាំងគឺបានវាផ្ទុះតែបើរឿងអាស្រូវបំអីគេមិនសូវជាផ្ទុះពីព្រោះបើយើងគិតមើលទៅកូន David Beckham ទោះបីគាត់កាត់ការឪពុកមិនមែនដូចនៅស្រុកយើងកាត់ការហើយកូននឹងវាជាលក្ខណៈប៉ោឡាយទេគេមានលំនឹងខ្លួនគេហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែការរស់នៅមិនចុះសម្រុងរបស់ឪពុកដោយសារឪពុកមានវិន័យរបស់ឪពុកអញ្ចឹងទៅតើបណ្ណាកូនគាត់រកចំណូលមកបានគាត់វិន័យរបស់កូនអញ្ចឹងទៅចង់ឯករាជ្យបាទចង់ឯករាជ្យអីឬយ៉ាងម៉េចយើងមិនដឹងណាប៉ុន្តែគាត់ថាគេអត់ពិបាកទេគ្រូសាគេអញ្ចឹងបានថា David Beckham គាត់នៅកសិដ្ឋានថ្ងៃពេលដែលឃើញសូគាត់មកចំនួនខ្លះឃើញគាត់ចំមាន់អីចឹងទៅបាទគេរូបរាងសង្ហាអញ្ចឹងពាក់រត់ធ្វើតតបាល់អីចឹងណាអ្នកមានគេធ្វើអញ្ចឹងនេះជីវិតអ្នកមាននិយាយទៅគាត់កើតមកគឺកូនអ្នកមានតាំងពីក្មេងរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគឺគាត់ជាម្ចាស់ក្លឹបទៅទៀតហើយអស់ពីម្ចាស់ក្លឹបហើយគាត់ជាតារាទៀតម្ចាស់ក្លឹបនៅអាមេរិកបាទតារាបង្ហាញម៉ូដទៀត LA ហ្នឹងបាទមើលតែរូបរាងគាត់ទៅគឺសង្ហាអូចុះមកគាត់ទាត់បាល់នៅនឹងហើយបាទដល់ពេលហើយគាត់ទិញក្លឹបនឹងយកទៀតបាទសង្ហាណានឹងគេហៅថាកីឡាករសង្ហានៅលើโลกនេះបើតាមខ្ញុំតាមមើលទៅបរិសសង្ហាគាត់នេះគឺមានតែគាត់ទេសង្ហាគាត់សង្ហាលក្ខណៈជាធម្មជាតិគាត់កើតមកបញ្ញាសង្ហាតាំងពីឪពុកម្ដាយមានលុយកាក់តាំងពីរូបសម្រស់តាំងពីទេពកោសលលេងបាល់ទាត់តាំងពីក្លឹបដែលគាត់លេងនឹងសិតតែក្លឹបល្បីលើពិភពលោកទាំងអស់គ្មានក្លឹបណាមួយដែលអន់ទេហើយពានរង្វាន់គាត់ទទួលបានទាំងអស់ហើយគាត់ថែមទាំងជាប្រធានក្រុមអង់គ្លេសទៀតហើយជំនាញរបស់គាត់នឹងគឺក្រោះបាល់មានន័យថាគាត់បញ្ជូនបាល់ឲ្យគេនឹងគឺបាល់លើបាល់ក្រោមហ្នឹងបាល់លើហ្នឹងគឺបោះឲ្យគេចំមនុស្សតែម្ដងសេរីក្បាលសេរីជើងតែទូនទីគាត់អីគេខ្សែបំរើទេឆ្វេងស្នាមកដាគាត់ខ្សែបំរើស្ដាំបាទគាត់ភាគច្រើនគាត់បកកែលើកបាល់ឆ្ងាយហើយប្រវត្តិគាត់ហ្នឹងគឺគាត់កាលនៅ Manchester United ហ្នឹងគឺគាត់ទាត់បាល់ពាក់កដាលទីគឺសុទ្ធចូលអ្នកចាំទីតែម្ដងគាត់ទាត់ពីពាក់កដាលទីហ្នឹងបាទសុទ្ធចូលទៅពេលហ្នឹងគឺល្បីហើយពេលហ្នឹងហើយតែខ្ញុំតន់ណាពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំតន់គាត់តន់កាលហ្នឹងគាត់នៅ Manchester United បាទជាយុវជនហើយពាក់លេខ10ជំនាន់ហ្នឹងណាអូបាទដោយសារតែជំនាន់ហ្នឹងលេខ7ហ្នឹងគឺEric Cantona គាត់អ្នកពាក់Eric Cantona គាត់ពាក់ទៅអញ្ចឹងគាត់ពាក់លេខ10ហើយគាត់យុវជនEric Cantona គាត់សិស្សច្បងបាទចុះពីកដាទីទៅបាទតពីកដាទីទៅល្បីបាទពីហ្នឹងល្បីរហូតហើយក៏គាត់មានប្រជាប្រិយភាពរហូតរឿងខ្មៅរបស់គាត់មានមួយទៀតនៅជម្រើសជាតិអង់គ្លេសប៉ុន្តែបើខ្ញុំនិយាយដល់អង់គ្លេសទៅវាមានច្រើនទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថាជីវិតអាជីពរបស់គាត់សម្រាប់នឹងក្លឹបទេអញ្ចឹងណាហើយលាក់ទុកសិនបាទបើចង់និយាយពីប្រវត្តិគាត់ផ្សេងទៀតមានច្រើនទៅទៀតប៉ុន្តែគាត់ថាហើយខ្ញុំនិយាយនេះជាទិន្នន័យក្នុងការចងចាំទេហើយខ្ញុំក៏មិនបានទៅយកព័ត៌មានពឹស្ដាមអស់ 100% ពីក្នុងព័ត៌មានរបស់គាត់ពិតឆែកមើលគាត់ដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់សម្ភាសគាត់ផ្ទាល់បាទពីព្រោះខ្ញុំជា fan ដែលខ្ញុំមើលបាល់ទាត់បាទដោយសារបើនិយាយទៅគឺ Man U ជាមួយនឹង Liverpool ហ្នឹងគឺស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នាស៊ីសាច់ហត់ឈាមក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសហ្នឹងហើយប៉ុន្តែ Manchester City ក៏ស៊ីសាច់ហត់ឈាមដែរបាទ Manchester City នេះបើនិយាយទៅអ្នកមើលហ្នឹងគឺក្មេងក្រោយចង់និយាយថាស៊ីសាច់ហត់ឈាមក្លឹបតែកើតបាទក្លឹបវាកើតជំនាន់គ្នាដែរប៉ុន្តែភាពល្បីល្បាញក្នុងរយៈពេល 10-20 ឆ្នាំក្រោយនេះទេប៉ុន្តែ Manchester United នេះគឺជាក្លឹបជាមួយនឹង Liverpool នេះគឺវាពៀនច្រើនជាងគេនៅក្នុងដៃរៀងៗខ្លួននឹងអង់គ្លេសផងហើយនឹងតំបន់អឺរ៉ុបដែរប៉ុន្តែចាញ់ Liverpool មកពៀនប៉ុន្តែគាត់ថាភាពល្បីល្បាញនៅលើឆាកអន្តរជាតិគឺ Liverpool ខ្លាំងជាងប៉ុន្តែគាត់ថាជាក់ស្ដែងប្រជាជនខ្មែរហើយនឹងប្រជាជនថៃហើយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងភាគច្រើនគឺចាប់ដើមស្រឡាញ់ជា fan ដំបូងគេគឺ Manchester United ហ្នឹងហើយណាក៏ស្រឡាញ់ Manchester United ដែរកាលខ្ញុំនៅភ្នំពេញអង្គុយលេងបាល់ទាត់បាល់ជាមួយគ្នាហ្នឹងណានៅ Stade Olympic គ្នា10នាក់អ្នកស្រឡាញ់ Man U 9នាក់ឯងមានខ្ញុំឯងមួយ Liverpool ព្រោះ Liverpool គេថាធម្មតាក្លឹបធម្មតាសម្ាញ់ពីព្រោះជំនាន់ហ្នឹងពេលដែល Man U ឡើងខ្លាំងឆ្នាំ90ជាង
là hôn màu nó cứ ban tập piên trong sọc cái Liverpool còn có ban piên đấy mình ta còn tha vì ở ban piên Premier League chẳng tới cứ mình chơi chỉ khang mà đây hay chẩn đoán nó cứ Man U đã cụm tranh khang trên kia nó cứ Arsenal bà cầm lượng thom Arsenal hay nâng tao kêu Chelsea hay Liverpool đây mình ta còn tha Liverpool cứ không cầm đất tí buồn đi tí bay tí buồn đi thì tao mình tò cụ ta nó trôi qua tới bắt on được phim bằng Man U tới chấp đam Manchester City nè bạn chấp áp vót lang máu nè bà lang chứng là sao sẽ thay Ả Rập nó tinh áp vót cái đô rạch là sầm pon nó chấp đam áp rẻ từ mình ta là nhưng mình vậy đó là David Beckham nhất cứ con chỉ vật con chụp chơi tăng bị ca bạch ngà máu cứ con ọt khoạc miếng hà đấy thế mình đôi Cristiano Ronaldo cả máu ọt miếng bài si từ thưa ở nè bột chụt ấy đôi bụng đai Ronaldo ấy nè của đai Ronaldo con ở nè to su na con thừa nào may thừa ấy trên Ronaldo con chỉ vật to su tăng bị mình tay David Ronaldo đi chuyện nè ở bụng đài bạn tay David Beckham ní cứ con bạch ngà máu cứ con miên từng còn tay còn tha thoa mà đá vì mẹ ba rồi phía rồi thế vì miên không ai tịch tịch tranh nhung lực là sơi không ai tịch tịch nó cứ à phần năng bán này của nhung trong si chùm rơi thế của dướng còn bán tam đa là si chùm rơi đài ba thì fan bao toát đi hay ở Man U bà nhung sở lánh cứ sở lánh con ngày nhung club Man U đăng chia club đại cuộc tranh với Liverpool mến phần tay ở vậy để nhung sở lánh cứ David Beckham thì bây giờ nhung mướn cái chạp rõm David Beckham cứ tìm muối rút sẵn hà bà con nâng hay thì pi cứ cả lược ba là bà con nâng bây giờ con lên ao Man U nâng có một cái lược bảo lên ao chúng tôi chết ông lễ có một cái lược bảo hay chúng nó nâng ông lễ sắp ta lo tiết miền Michael Owen, Ime Heskey, David Beckham, Steven Gerrard, Frank Lampard, Ashley Cole, Sol Campbell, John Terry, Les Ferdinand, Rio Ferdinand, Gary Neville, David Seaman, vậy tức sắp ta mình đừng ta chưa cái là không mà tức sân ta cái trong cài đá mình ta ăn ban tiền này thì chúng ta chết nâng nên chúng ta chết nó cứ flat cái chẳng bạn drop cái hai tha tàu cả đá mình tàu nãy ông lệ thì tàu cả đá ông lệ đâu chân chọn hô đào pi ba chục bón nè làm tao đào na đâu đào vẹt pe đằng ti nó đang lẽ ai đang ở tranh cái mình đã tốt nè pe đằng ti đi cho đây cho năm World Cup rồi mà drop nè FIFA World Cup បានម្ដងឆ្នាំ1969គឺប្រទេសរបស់ Man U ហ្នឹងគឺលោក Bobby Charlton ពាក់លេខ7ដែលខ្ញុំនិយាយដំបូងហ្នឹងណាគឺគាត់ហ្នឹងហើយអ្នកដែលដឹកនាំមួយដែលលើកខាន់លើកពានយូរចុះបាទឆ្នាំ1966យើងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup រហូតដល់ឥឡូវយើងគិតមើលទៅច្រើនឆ្នាំបាទអញ្ចឹងអត់មានអីទៀតទេបងប្អូនគឺប្រវត្តិ David Beckham គឺខ្ញុំលើកតែប៉ុណ្្នឹងចឹងបាញ់វ៉ាន់ឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់នៅ LA Galaxy ជាគ្រូបង្វឹកអត់ទេមិនមែន LA Galaxy គឺ Inter Miami នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយ Inter Miami ហ្នឹងគឺគាត់ទិញណាគេយកមកលេងហ៎គឺ Lionel Messi គាត់យក Lionel Messi យកមកលេងជាមួយនឹងក្លឹបគាត់ហ្នឹងបាទបងឯង Lionel Messi នៅជាមួយនឹងគាត់បាទអញ្ចឹង Lionel Messi មូលហេតុដែលគាត់ចូលនិវត្តន៍គាត់ធ្លាប់និយាយពាក្យមួយដែរគាត់ថាក៏គាត់នៅប៉ារីសគាត់ឆ្នាំដែលគាត់ចូលនិវត្តន៍ហ្នឹងគឺដោយសារ Lionel Messi ហ្នឹងហើយព្រោះ Lionel Messi នៅក្លឹប Barcelona តើ Lionel Messi អស់បាល់កាត់មកគាត់លូកទៅយកអត់បានអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់អស់សមត្ថភាពក្នុងការបន្តអាជីពបាល់ទាត់ហើយពីព្រោះគាត់អស់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់អត់ដំណើរបាល់បានពី Lionel Messi ដែល Lionel Messi អស់បាល់កាត់មកគាត់មានន័យថាគាត់ចូលនិវត្តន៍ត្រឹមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់លែងបន្តទៅមុខទៀតហើយហើយគាត់ Manchester United មែនគាត់ពាក់លេខ7មែនគួរតែគាត់ស្រឡាញ់ Cristiano Ronaldo ប៉ុន្តែគាត់ស្រឡាញ់ Lionel Messi បាទ Ronaldo នៅ Man U ទេប៉ុន្តែអ្វីទាំងនេះគាត់ទៅស្រឡាញ់ Lionel Messi អញ្ចឹងមិនមែនថាគាត់នៅMan U គាត់ស្រឡាញ់កីឡាករ Man U ទេពេលដែលហ្នឹងទៅគាត់មើលគុណសម្បត្តិឬយ៉ាងម៉េចគាត់ស្រឡាញ់គាត់មានសិទ្ធិជ្រើសរើសខ្លួនឯងអញ្ចឹងមិនមែនថាត្រូវតែផ្កាប់មុខតាមទេអញ្ចឹងណា
chẳng việc trẻ kia với nhiều trẻ kia thế thì trẻ kia tích bên đáy còn nam nhận bên chụp anh hai chỉ vật quát nó chỉ vật quát Lionel Messi nó Lionel Messi Ronaldo nó Ronaldo phiền là bay là bán chơi đi nên luôn Ronaldo là bay điệp ai xây tới Messi điệp ai xây tới David Beckham điệp xây tới Steven Gerrard điệp xây tới chắc là Zidane điệp xây tới và chẳng như tại dương từ chỉ fan cặp mục chẳng như họ chúng nó chẳng ra cái là co môi mà đừng môi biết ban thì bà phiệp sẵn ha quạt nâng hãy quạt cắt sọ clay vậy tới David Beckham bà miên tầng sọ clay miên tầng sọ vên miên tầng sọ cho bối làng lơ đi sọ vên cả con nơi khmênh có sẵn ha mà giang xây tới thế đi ngủ quạt sẵn ha mà giang thế tới sọ quạt đầy về ai đầy về trong sắc đầy clay này bà lên mình đầy về đầy clay người ta còn thắt đầy về người sơ pẹ thế thì chờ đầy clay mà ta kia pẹ ai cạnh chẳng ở bờ sông ha hay ở bờ tư cả nó có trauma gì đã từ Japan nó không niêm chỉ là có bao nhiêu mà thế nó xong bây giờ quật từ đó xong Japan đi lên sân tha kia còn tại tranh sân tha kia sẽ chân Japan nó như trong room hất khăn để quật đi lên sân tha kia nâng tiết mà quật nơi mất gì rồi bà đánh play thế sẽ đánh play thế nó bây giờ hất khăn lại quật đi nữa một tụp nâng David Beckham bờ sông ha chẳng một cô là mới tới chụp chơi cục mốc không bị say bao to lấy con đi bị thi co đó mà này con mình bị thi co ấy thế còn đặc kia hai con từ thi co tới người ta bảo thay chợ xanh chấm nô con thông kháng cư con chia ra bằng hai mốt thọt sport này sport luôn thọt mỗi tiết con mình club bao to miếng business bao con to luôn miếng ấy chợt chẳng cái ắt khoa lôi chai thế chỉ vật cái mắc cái bạch ngà mắc cái luôn là lơ miệt sọc sầm này chỉ vật apichon này nè ắt ba đây thì miền rọc rải miền rọc rải thì bà chân sân khai thẩm phân đắng bong bóng hay ní cứ nhung vậy nứng đôi nhung vậy bị chạm môn chẳng cái lá co thằng đại nhung vậy nứng cứ mình mẹ vậy vô bị không AI đi vậy không ca tròn trăm không biết bạn thằng phê là cọp to lấy đi bà hay tam por miên hay chấm nón đại nhung mơ bao to trăm cây chiên pipon mùi nứng miền tây đan được không cả đá không pin thế tại nó thị trấn có miếng này mấy tôi bán nó mơ tôi sạp đấy có mơ tôi thị trấn nhưng mơ tôi xài cáp tôi xài cáp mai này gì thế po po ESPN đại lưới ESPN po sport po go sport phía sang lên này bà bị sao ăn lễ cho mày anh sạp bàn này cho nó đúng trước bộ cần cho nó đúng ăn lễ chứ mình xây khăn chứ mà thế mình ta còn thay dùng mưa hái dương cho piện là cái mưa nó dương cho màu bác đi sân rì cho nó ăn biết ai đấy đi sân rì nó piện nó ai kia cái trong bị ai cả nắng dương riêng ăn lễ chia cái sai chị ấy thiệt nhóm có riêng mantra này vì sao ăn lễ cho nó nè người ta còn tham mà dạ mà phơi sam trong khỏi nếu mình xây phở tới dương việc phịch piện năng là sai dương ở mà thôi chưa bốc lực ra ca tham ban anh chôn tới cổ dương chơi tập bọc ăn lễ chào lần từ chẳng bên Apple miền này vậy tôi bán bên tranh pi thi co không ai miền thi co không ai dương khla miền po miền ăn lễ khla mình ta còn tham thi co không ai dương thị trấn cho po miền bị thay cả cho nó cứ nè đại khlang cái cứ lúc ma rồi bà lúc ma rồi nó cứ còn polyphem hay chúng mới bao toán tăng cho nó tu môn polyphem cứ cho nó IBC yo tu IBC bỏ thay ví dụ trái cà thì tu polyphem đó to ta pe phun năng hái bàn tranh polyphem nó cứ hai mươi phụ mình tê polyphem năng hay bàn miên lục ở chỉ tha lục hiệp vậy tới chở nè thôn sky hay lục khu ma sấy nó nhưng mơ cho nó ma sấy khu đào đó mày có khu đào ta có đom cái la mà sọc mai pi sọc thay màu cho nó nóng nè còn cho pi port thay có tinh license pi port thay mất đạo dương sai dương mưa nhắn hay dùng chơi mưa nó cứ tam con nè cứ trăm cây sắp bờ nó trong đam mưa nè
mưa polypram nào bà mơ polypram mơ highlight tới score steam mà Liverpool nó trong đau này thì coi nhưng vậy đây bà phần tay anh đang cứ nhóm score ba link phần tay nhóm chạm vào mơ bao tốt cứ còn đang năm cai sập bốn cứ Brazil tốt pin World Cup chỉ môi năng Italy nơi America nè America chơi chậm chạp te hay Brazil tốt nạp bên đằng ti đời xa Italy tốt bên đằng ti bao trong khối nó chỗ cứ Roberto Baggio tốt ở châu tới Brazil lược tiền hay tới nhom tam đàn đó nè tốt tam đàn đó ta còn thằng nó ở chơi tam đàn này kháng cái thủ mưa bao tốt thôi thoáng ấy chứ còn tốt châu môi du hay thôi nhá phụ cái sân một tí chứ ở chơi mưa cho nơi mình như này mình nãy chứ còn là mưa khơi là pe to trố mưa tới khơi to trố hô hay pa những con hai mưa tới chơi từ mưa đó tại những mưa tới hô hay pa nhưng mà sao đặt nhóm từ start Olympic mưa bao toàn mưa đấy lư cái hô lư cái ấy dân tất này cho nó bay men ba to này miền bao toàn miền club cả nó club biên club ấy to cho nó pa nhóm không ba biên là ngày hay club ấy nó bố tràn ta to sĩ trả phần tay nhom man tới pa nhom nắng cứ nhom được mấy nó pa nhom cho nhom từ mới bao toàn là Star Olympic ấy nâng em to mấy nhom riêng tới nơi bạn tuột nơi tới còn lên bao toàn là Star ấy từ có toàn ba là Star này bà đời sai dương mấy nơi rộng pính kéo bị căn sập hơi riêng cúa tới ná nhưng tới Star toàn bằng lên bao lên đạch bay cả hai tấc bà năm cày chiêng pi pon nuôi nó tu ghép có miên này còn ta mà dương cả lên này còn ta còn tham dương chụp này lôi tràn to này chúng đánh lối cứ lên bao toàn còn ta mình chạy chạy anh tức cầm lo từ lên ghép mới ta phụ ghép lên tới một rep thôi nhảy ăn đôi bao toàn để bao tốt đánh bay đánh tật lên đánh bay đánh tật đấy tập bên hai thì dốc ở đây lên là hốt đó là nghiệt của chốt admin là lư ấy nào vậy năng này là chấp ra mau phèm chiêng mau một mối là ngất rồi chợ đám xa bàn chân hỏi bóng số bằng 2 đi chỉ là một cái lá có hút của vật luôn này đấy bàn trâu khạc tiền đó bây giờ sai bên là ai tham mấy nó sai sầm rập chụp pu sai chậm mưa ở nhom rồi nực cái lá co sân đại dương ai ở tròn trăm là na khai hay trắng này mà chân chậm mưa tới hay nhom anh miền rau ở đâu Messi đấy không bà Ronaldo Messi chắc anh tới cứ nhưng mà trong vậy đời sao mua hai đi kia đời sao ở P Pachibon đi fan Ronaldo fan Messi cứ cái score cũng thật niên cái tam đan này chân ở trong vậy là con na cha co vì môn màu chăm mới nhóm ở anh đang vậy ở bot bao to Campuchia với cả nhóm tròn trăm vì nhóm được mấy nhá nhóm anh đang vậy thì bà miền Trung Bạch bà Trung Bạch bà năng này anh chăn vật là ca đấy mà chăn vật là cá mình con đinh bao khỏi tê bà xử lý môn đăng môn đăng chờ nó anh giờ pipon của cài chiên phải không cài chiên công miên pipon công miên vậy thôi miền tràn bàn tay còn là trong sam pipon trong một cài chiên nó mẹ đại cái đầu bao to sọc mai đó cứ từ cô học bà từ cô học nó cứ bà to nó cái bà to nên là chia prey hiệp tiệc sai một chút đại xuất châu ao của tiệc Campuchia như nó đại nên là từ cô học đi đằng sau này học sạch tra học sạch chỉ quan hay một tiết bà một tiết ôn có học sạch xa còn nên là ta còn sai mà ra thì ta còn sai là bây đôi ở học sạch tra thì hay lấy chăm pe nó mà hành sâu gì trong bị quanh trái tra với vào vậy tao sai có dùng vậy tới vậy 3 năm mới còn mỏ không ở từ xu bà chả hướng trơn hướng là có phố hướng club phố hướng to luôn chụp được chiếc phố bà lấy trong đêm đi bom ôn thật năng bà ở trong trăm episode ai tiết đồng nhiên này mây bạn